malo telespectadores GMN-TV no Rona 9, Rádio Nacional FM 101.1 MHz. Malo sira, ba episódio da lei da né, eu convido malo sira a tu ita refleto oitoan com a ba, feito na be, faça Jesus ne ein e Jesus dehan, ne rai mina mori ne, o de Hanoi loro nebe e mahakoi hau. Ter mai itar texto evangélico hamudo, avoi ita halo reflexão. Hela loro nen ato bato festa Páscoa, Jesus barai Betânia, iha nebe, iha Lázaro nebe nia halo morisias tiha husimate siraleet. Sira foti iha hankala nida bania. Marta mak servi no Lázaro mos Hosira nebe tur hamuto com Jesus e a mesa. Maria lori minamore libra idanian, ai more loros befolim bot. Hamina tiha Jesus ne ein, no hamaran tiha ho ne fuk. Umalaran tomak sai morin tiha. Tane, Judas Iscariotes. Escolante siraida nebe cesaran Jesus bamate dehan. Tan sama glafan tiha minamori ne baosan denário atos tolo o de fo ba makiak sira nia quali hanesa ne laos tamba nia hanoi ne makiak sira mai be tania emanauten basa nia lori hela bornal o de hasai buat nebe emahatama ba Jesus atamba nia husig nia ba basa nia hakara karai minamorin o di Hanoin loron e mahakoi hau. Kiak sira se hamutuk na fatin hoimi, kona mai hau, imi se lahetan hau bana fatin. Ema judeu lo bumbot, nebe hatene kata Jesus iha neba, tan ne sira ba, laos de tan Jesus, mai be sira hakarak mos atu hare Lázaro nebe, Jesus halo morisias hosimate sira leet. Tan ne duni, sacerdote ulun sira futulia atu ohomos Lázaro basa tania mak ema judeu wain hadoka antiha hosi sira hodi fiar vale iha Jesus Cristo. Alok sira ohin itarona iha Evangelho São João capítulo sanulo resin rua versículo ida to sanulo resin ida hatuir konaba feto ida Maria, Lázaro nine feto nebe, quando Jesus bahan hamuto, o Lázaro nebe Jesus halo morisias fila fale, iha rai Betânia, iha neba, ita rona katag. Ema barak nebe bahan hamuto ko Lázaro ho Jesus Cristo, mas be liu tama novidade saída. Sira hakara katu hare Lázaro nebe mata tiha liu loron hat, mas be Jesus halo morisias fila fale. Então sira ba atu hare kata teves dune Lázaro ne ba mata ne moris fila fale dune kala. Se Lázaro moris fila fale, então sira ba sira hare Lázaro iha ne ba. Tamane maka ema barak iha interesse iha hakarak atu ba. Hodi han hamuto o Lázaro ho Jesus Cristo tambah hakarak hare Lázaro nebe morisias. Maluk será quando Jesus tama iha Lázaro, Maria, Marta sira neuma, iha Marta ho Maria servi Jesus, mas be iha neba teme, Lázaro ne feto nida nebe naran Maria de angkatag, nia ida tama nia hak solok tebe Jesus tama han hamuto ko nia maun o sira iha sira neuma, então nia hakarak halo buat ida nebe ema seluk labele halo. Ni halo saida. Ni sosa mina morin, nebe karun tebes, ni folin ohin quando Judas Iscariotes dehan katak denário atos tolo. Se mina nebe fan fila fale, mina ne folin denário atos tolo. Nebe ni sosa mina idane livra idaninia, hafoin nia halo saida, mina ne fui ba Jesus ni ein, ni fui mina ne ba Jesus ni ein. Halo bokon Jesus ni ein ho mina ne hafoin ni hamos ni fuk ne halo kidane haturu caridade haturu domin ba Jesus Cristo.
Maluk será, hanesan itu hoto até ne katak, ia situação hoto sempre ia situação pro ou contra. Nebe hoje parte ida, Maria Madalena ou Maria, nia hadomi tebe Jesus, nia la preocupa hosan, nia la preocupa ho minamori, nia pronto a to rola minamori nebe caro tebes, a to expressa, a to manifesta, a to haturu, nia domin. Nelarang solo, ba Jesus ne presença iha ne umalara. Nebe parteira Maria mak sosa minamore, Maria makatudu nia caridade, Maria makatudu nia domin ba Jesus Cristo. Mai be, itamos atene katak, Judas intervém. Judas kolianetik, tamba saída mak minamore nebe folen caro ne. La famba denário atos tolo, atu fahe ba makia. Maluk sira, evangelho colia mamos, evangelho relata. Katak, Judas Iscariotes, nia la escolia kona ba makia. Tama bai nia fo atenção ba makia. La ostama nia preocupa ho makia, la ostama nia hanoi ne makia, la ostama nia interesse atu ajuda makia clai. Mai betamba nia laran moras, nia senta la dia. Quando Maria Madalena sosa minamori nebe folen caron e ita dehan kata fakar estragret ba Jesus ne ain ne bania ne sente se halo bania karnia no taka ibuntia mai betamba Maria halo ba Jesus então ne sente la dun saída então ne hal finge desvia Maria ne atenção desvia Jesus ne atenção por teme e makia que ne nara maluk será quando nia qualia de angkata ngusama ka o sandenario atos tolo ita la usa atu taumata bai makia só buat rumah fahe bai makia Jesus satan saída Jesus dehan fusiba buat debe Maria halo ne necessária ne precisa tamba e me sedau katene kata how ida nebe ne mestre how ida be me liurai ne how se mate e emas hakoi hau e harate hanesan emas sereselu tamane minamori ne bene tau da mai hau ne ain ne atu hanoi in katak tempo ruma hau se tamai harate emas selu quando hau harate laron na foi lore mina ba buka hau minamori ba buka hau atu tau mai benia lai hanesan profetiza ti hona sik ti hona katak mina ida nebe Maria Madalena tauba Jesus ni ain mina dene fahnoi no nakata Jesus sei mate e molo Jesus mate molo Jesus tama heterus Maria visita ona Maria halona buat biak nebe embaseluk bele haloba Jesus quando Jesus mate maluk sira hoidane mai tahare fila fale katak tebes dune e tenemoris lor ita mosia toma sira hanesane nebe dalla Roma, ema Roma nebe iha intenção dia, iha karak dia, atu bele ajuda ema seluk, atu hale qualidade ba ema seluk, atu taumata ba ema seluk, mai be ema seluk sempre mai colia, ema seluk sempre dean, ni halo hanesane tambay dane, halo hanesane tambay dane, ema lahare ba ema laran dia, lahare ba ema caridade, tamaluk sira kita haluhan, ita hotu hanoi fila fale, ita tamane Semana Santa, mai ita hanoin. Tebes dunik, makia kita hanoin, mai bemos kita haluhan, ita fo atenção bot, ba Jesus ida nebe, nia domin ba makia, bot liu ita sira seluk dinian, nia domin ba masala nain, bot liu ita sira seluk dinian, nebe saída det ba kita bele halo, mai be kita haluhan, Jesus ba kanorinita atau halo caridade, Jesus ba kanorinita atau taumatang ba makia, tamane dia tempo Semana Santa. Mas primeiro, hanoi Jesus Cristo nebe, também tem sala, foteros bania, também tem sala ne pronto se moteiros tomar de cruz, mas bem também tem salvação, também adobe ita. Então, se taumata me makia, taumata vai makia, tuir Jesus ne hakara. Se taumata vai makia, ajuda makia, ajuda seluk nebe, e a necessidade de nelarang que tahluhan. Jesus makema primeiro nebe, ita precisa ajuda, ita taumata me makia. Ne kata ita mata ba Jesus liu hose makia Jesus manifesta nian liu hose makia sera diag maluk sera
Maria Madalena halo bota rua, nebe Jesus considera, hanesan halo nebe antecipa Jesus nia mate. Algo será? E da primeiro maquinene, ema judeu será e toman. Quando ema ruma mate, família ruma mate, hakoiona e harate. Ita Timor sempre lori ai funa ba visita rate, lori ai funa lori lilin. Mai be ema judeu será lá. Sira ba visita ema mate e rate. Sira lori mina morin ba tau ba emane isin. Idane maka toman. Tamane, mas que Maria Madalena. Nela sotar Jesus dia kata otomatis na tau kes mina morin ba one isin. Tau kes mina morin ba one ain. Lá Maria Madalena nia intensamo que nia sente kata Jesus ne presença e ne uma. Tamba Jesus adomi tebe sira. Jesus adomi tebe Lázaro. Tama ne expressa, ne domi ni dane, ne confiança nia solo que dane ba Jesus Cristo. Mai be Jesus harei halo que dane hansan antecipação nida. Tamba Jesus se mate. E me desirau katene Maria Madalena mo sirau katene. Escolante ida lá katene, e ma qualquer ida lá katene. Quando ba Jesus nebe atomate. Tama ne quando Maria Madalena tau me namore ba Jesus ne ain. Jesus aproveita o dia em kata tebes tunik. Buat men halo hau no fila fale. Abam bai roa hau mate. Mas kan yala lori mina mori batau ya una rata mai agora ne tau ti hona. Buat men halo, buat be dia kliu. Tamane husibani halo ba. E makia kamutuk na fatin hoimi. Mai be hau ai hira hau mate ona. Hau la hamutuk na fatin hoimi. Tamane buat men halo, husiba nia halo ba. Foi de segundo, Jesus lá estava de Maria lá estava de minamore para Jesus ne ai. Mas bem Maria, além de lori minamore, habo com Jesus ne ai, foi nikus ba ne hamaran. Lá samara ho ne liman, lá samara ho toalha, lá samara ho renaida. Mas bem, ita hatene fug de dignidade feito seranian. Feito sira tempo hin lorone, ba frisa fug. Badada fuk, bahalo buat barbarak. Atau hatudu tak katak hal feto bonita tama hau ni fuk ni hadian hanesane, daran sane, tesi hanesane, sui hanesane buat barbarak. Fuk ne feto sira adora. Fuk ne buat importante liu feto sira, manifesta sira ni beleza. Mas bem Maria usa ne fuk ida nebe hatudu beleza feto ne nian, feto ne bonita ne hatudu hosi fuk mos. E Maria usa ni fuk wanida ne. Hakrug ba Jesus ne ain, hatu ne ulum barai, lori ne fuk mak hamaran Jesus ne ain nebe, ni regatiha, ni fasatiha ho minamori. Maluk sira, halok ruan ita di hangkatak, halok nebe hatu caridade as, domine be as, ema qualquer rida la halo hanesan Maria. Tama ne maluk sira, maluk ramata tempo quaresma tama ba Semana Santa. Evangelho de ne convida ita, ato haturi tene domine be asta tebes ba Jesus o demita Maria Madalena nia halo. Maria Madalena tamba hadomi Jesus nia la carak ne osan nia pronto ato gasta ne osan so sa minamori ne be carun tebes ato face Jesus ne ain. Afo em segundo nia pronto ha cru karaikan lori nia fuk o de hamara Jesus ne ain. Maluk sera maita e Semana Santa, hanoi fila fali bakata tebes dun. Semana Santa mag semana nebe ita hak besiga ba santidade. Hak besiga ba Jesus, santidade ne nai, santidade ne hur. Então makidane, primeiro tau Jesus as. Hadomi Jesus liu buat hotu. Segundo, hanoi fila fali tebes dun. Seita hadomi Jesus nebe terus tamba ita ne salvação. Ita mo sakasa amba. Promete ba Jesus ato la bele foteros ba malo. Promete ba Jesus ato apaho ama la bele ofende malo. Ato apaho ama hanoin o insama kolia le fuane be fura, le fuane dominian, le fuane be dignifica malo. Ato la bele foteros ba malo, hanesan ema escriba fariseu sera foteros ba Jesus. Nemos e maquia que tem led. E maquia que tem vizinho, e maquia que tem sociedade, e tem comunidade. Tempo quaresma ita se halo saída. Ita bele tau netik ita nia duit meta nuan rumah
atau sosa fos kilo ida ka supermi rumah ka gas rumah ka lili rumah foba ya mana ngaita prepara Semana Santa tama Semana Santa o di hadomi Jesus hadomi emakias